Muri aya masaha biremezwa mu binyamakuru bitandukanye ko abarwanyi b'umutwe wa M23 batangiye kwinjira mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko nubwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo z'icyo gihugu, umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda urarinzwe. Muri aka kanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni isoko ikomeye y'amakuru menshi cyane kubera imirwano ikomeye ishyamiranyije ingabo z'iki gihugu FARDC n'umutwe wa M23. Hari inkuru nyinshi kandi zivuguruzanya zakomeje kwandikwa mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga, ariko birasa n'ibyamaze kwemezwa burundu ko General Pacifique Ntawunguka uzwi nka Omega, umuyobozi mukuru wa FDLR, yapfuye. Ni urupfu ruje nyuma ya gato y'urupfu rwa General Major Peter Chirimwami wari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aba bombi bari ku ruhembe rw'urugamba rushyamiranyije FDLR ifatanije n'ingabo za Kongo mu guhangana n'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu ntambara yakajije umurego mu minsi mike ishize. Ku rundi ruhande, umutwe wa M23 twavuga ko abarwanyi bawo batangiye kwinjira muri Goma wari wafunze ikirere cya Goma nyuma yuko cyanyuzwagamo intwaro zifashishwa n'ingabo za Kongo n'abandi barwanyi mu guhangana na M23. Bararwanya umujyi wa Goma. Mu itangazo rya Lawrence Kanyuka uvugira M23 mu rwego rwa politike yavuze ko ikirere cya Goma gifunzwe. Ati ihuriro ry'ingabo ririmo gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa ririmo rirakoresha ikibuga cy'indege cya Goma mu kuzana bombe zica abasivile. M23 yasabye ingabo zituruka mu bindi bihugu ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo ingabo z'u Burundi, SAMIDRC, ingabo zigenga MPC n'izindi guhagarika kwica abaturage zikava ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu. Iri tangazo ryaje nyuma gato y'urupfu rwa Omega rwari rumaze kwemezwa. Omega ntabwo yari umusirikare usanzwe kubera ko yari afite ubunararibonye ku rugamba, aho yafashaga benshi mu barwanyi bagenzi be ba FDLR mu rugamba rwo guhangana na M23. Nta kabuza gutakaza umuntu nk'uyu ni intsinzi ikomeye cyane ku mutwe wa M23. Uretse General Omega, amakuru aravuga ko n'igisirikare cya Kongo nacyo gikomeje gutakaza abasirikare benshi kandi bakuru. Biravuga ko mu minsi ibiri gusa abakoloneli barenga 7 bose bapfuye. Urupfu rwa Omega rushobora guhindura ibintu ku rugamba, cyane cyane mu bijyanye no guca intege abarwanyi ba FDLR ndetse n'igisirikare cya Kongo. Ariko si ku rundi ruhande, urupfu rwa Omega rwagenze rute? Uyu mugabo wari uzi neza imiterere y'ahantu arwanira. Byagenze bite ngo yisange mu masasu n'ibibombe byaje kumuhitana? Hanyuma ni gute urupfu rwe rushobora gufasha M23 muri iyi ntambara? Reka tubivugeho. Amakuru avuga ko uyu Omega yararimo kurwanira mu kibaya cya Mubambiro. Ayoboye abarwanyi ba FDLR bari ku rugamba bahanganye n'umutwe wa M23. Kimwe na Major General Chirimwami, General Omega nawe yari yafashe icyemezo cyo kwigira ku rugamba nyuma yo kubona uburyo abasore be barimo gutsindwa na M23. Agashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo afashe ingabo ze ku rugamba no kugarura morale. Amakuru avuga ko M23 yarashe igisasu kikogwa mu barwanyi ba FDLR, gusa bikavuga ko Omega atari mu bahise bapfa ako kanya. Icyakurikiyeho ni urugamba rwo kumurinda kugira ngo ajye kuvurwa. Urugamba FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo cyagizemo uruhare mu buryo bufatika. Icyakora ibi byose ntacyo byatanze muri rusange kubera ko nubwo ataguye ku rugamba ako kanya, ariko byaje kurangira apfuye yishwe n'ibikomere. Omega yari umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA, les forces combattantes abacunguzi. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo wari ufite amazina nyakuri ya Pacifique Ntawunguka yatangiye gucicikana mu gitondo cyo kuwa gatandatu ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa mbere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe ubwo yagarukaga ku bufatanye bukomeje kugaragara hagati ya FARDC na FDLR, bwanashimangiwe nuko umugore wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Denise Nyakeru Tshisekedi aherutse mu bitaro gusura abarwanyi b'uyu mutwe bakomerekeye ku rugamba. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ni ingenzi kuvuga ko uruzinduko rwa Denise Nyakeru Tshisekedi rwo gusura bakomerekeye ku rugamba barimo n'abarwanyi ba FDLR rwabaye mu masaha make nyuma y'iyicwa rya General Pacifique Ntawunguka, umuyobozi w'igisirikare cya FDLR uzwi nka Omega, n'ubwo ihuriro ry'ingabo za FARDC ryari ryagerageje kurokora ubuzima bwe. Ntawunguka yarazwe ku yandi mazina arimo Murefu,
Nzeri na Israel. Niwe wari umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka Foka. Omega yavukiye muri segiteri ya Gasebeya, komine Gaseke, muri perefegitura ya Gisenyi, hari mu 1964. Ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Yize amashuri abanza muri komine Gaseke, akomereza muri Rwankeri. Ayisumbuye yayize muri Collège Christ Roi i Nyanza. Nyuma yaho akomereza mu ishuri rikuru rya gisirikare SM i Kigali. Nyuma ya SM yagiye kwiga amasomo yo gutwara indege mu Misiri, mu Bugereki no mu Bufaransa. Ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yatangiraga mu 1994 mu kwa kane, Omega yayoboraga batayo 94 yakoreraga mu Mutara, atsindwa n'ingabo za RP Inkotanyi. Uru rugamba yanarukomerekeyemo kuguru mbere yo guhungira i Kigali. Nyuma yo gutsindwa kw'ingabo zahoze ari FARA, Omega kimwe n'abandi yahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bihe bitandukanye uyu mugabo yagiye yingingirwa gutaha mu Rwanda, ariko akabyanga. Ni ingingo yanagarutsweho na General Retired James Kabarebe mu 2016. General Kabarebe yavuze ko ubwe yihamagariye Omega amusaba gutaha, undi amubwira ko azasubira mu Rwanda nta mututsi ukirubamo. Ati giye ubwanjye naramwihamagariye ti Pacifique ko wize, ukabura umupilote wigiye mu Bufaransa, ukaba utari injiji. Ayo mashyamba ya Kongo urimo imyaka 20 n'ingahe, nugera ugashishoza ku byo urimo. N'intambara yarananiranye, ntabwo uzayitsinda. Ntugeraho ukibwira. Icyo tugusaba, kandi turabizi nta nubwo wakoze jenoside, kubera kiba wari mu Bufaransa waragiye mu mahugurwa mu by'indege. Urarwanira iki kudatinya urubanza? Icyo gihe werabanje ariyumvira, ubundi aramusubiza ati General, reka nkubwire ikintu kimwe. Jewe kugaruka mu Rwanda, nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'uyu n'umwe ukiri muri icyo gihugu. Ati niba ari ikindi washaka kongeraho, reka ikiganiro tukirekera aho. Icyo gihe General Kabarebe yese akura y'amaso, abona neza ko Omega adateze guhinduka, ndetse ntibongera kuvugana. Omega abaye undi musirikare ukomeye wa FDLR wishwe nyuma yuko mu 2019 Brigadier General Juvenal Musabyimana wamenyekanye nka Afrika Jean Michel, Lieutenant Colonel Habimana Jean Damascene alias Manudi asifiwe wari umuyobozi w'umutwe w'abakomando wa FDLR, na Colonel Afrika Gaspard wayoboraga batayo yitwa Kanani, nabo bishwe. Uyu mutwe w'abakomando ba FDLR CRAP uri mu bafite abarwanyi bakomerekeye ku rugamba basuwe n'umugore wa Perezida Tshisekedi mu bitaro biri Kinshasa. Umunsi wabaye mubi cyane kuri FDLR ni itariki ya 18 y'ukwa 9 mu 2019. Mu rukerera rw'uwo munsi nibwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo mu mutwe kabuhariwe wa IBU zishe komanda wa FDLR General Sylvestre Mudacumura alias Mupenzi Pierre Bernard. Igitero General Mudacumura yiciwemo cyaramutunguye cyane, kubera ko muri urwo rukerera yarimo afata ifunguro rya mu gitondo. Byashimangiwe n'ikiko yapfanye ku kuguru kw'ibumoso. Cyagaragaye mu ifoto y'umurambo we yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ubwo inkuru y'urupfu rwe yamenyekanaga. General Mudacumura yiciwe mu birindiro bye byari biherereye mu gace ka Makomalehe kari muri chefre ya Bwito, teritwari ya Rucuru, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yicanywe n'abandi benshi bakoranaga nawe bya hafi, barimo Colonel Serge wari umunyamabanga we wihariye, barimo Major Gaspard wari ukuriye abarinzi be, na Colonel Soso Sixbert. General Leroy Richard Kasonga wari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo FARDC. Mu gitondo cy'itariki ya 18 Nzeri yatangaje ko General Mudacumura yazize kwigomeka kuri gahunda yo gutaha mu Rwanda ku bushake. Yaragize ati Mudacumura yarayoboye igice cya FDLR kigometse kuri gahunda yo gutaha mu Rwanda ku bushake. Iyicwa rye ni ikimenyetso gikomeye ku yindi mitwe y'inyeshyamba. Mudacumura yabaye umusirikare mu ngabo zatsinzwe ex-FARC ku ipeti rya majoro, aba umuyobozi wungirije w'umutwe w'ingabo zarindaga Perezida Habyarimana wayoboye u Rwanda kugera mu 1994.
yagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'impunzi ubwo ingabo za RP Inkotanyi zabohoraga u Rwanda mu kwezi kwa karindwi mu 1994. Ni umwe mu bashinze FDLR FOCA mu 2000, ndetse mbere yo kuyibera komanda yabanje kuba umuyobozi wayo ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Ku itariki ya 13 Nyakanga mu 2012, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Iraye mu Buholandi rwamushyiraho impapuro zo kumuta muri yombi, rumukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyoko muntu yakoreye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo nk'umuyobozi wa FDLR FOCA. Umuyobozi w'umuryango Human Rights Watch mu karere ka Afurika yo hagati, Lewis Muje, yagaragaje ko nyuma y'urupfu rwa Mudacumura abayobozi ba FDLR FOCA basigaye bagomba kuryozwa ibyaha uyu mutwe wakoze. Muje yaragize ati urupfu rwa Mudacumura ntabwo rukwiye gusobanura ko abazize ibyaha bye n'imiryango yabo bimwe ubutabera. Abayobozi basigaye ba FDLR bagomba gukurikiranwa, abagizweho ingaruka n'ibi byaha bagahabwa indishyi. Nyuma y'iminsi y'umwiryane hagati y'abayobozi bo muri FDLR, umwiryane watewe n'urupfu rwa General Mudacumura, Pacifique Ntahunguka uzwi nka General Omega niwe wagizwe komanda mushya w'uyu mutwe. Hari abantu batekereza ko FDLR ari akantu gato ku ngabo za Kongo, ariko ibi ni ukwibeshya kubera ko uyu mutwe ugenzura imipaka ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma, kuko abawuhozemo bagatahuka, ndetse na raporo zinyuranye zakomeje kubivugaho. Uretse gucunga ikibuga cy'indege, ibintu bivi mu Kavu bisoreshwa na FDLR, ndetse n'imihanda imwe n'imwe nibo bayigenzura, bakanagira umwanya wo gucuruza amabuye y'agaciro mu bwisanzure kubera ko aribo bafite ikibuga cy'indege mu nshingano. Mu 2023 ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguraga ibikoresho by'intambara, abambere byashyikirijwe n'abagize umutwe wa CRAP ngo kubera ko bagombaga gutoza ingabo za leta. Mu byo babahaye harimo imyitozo ikomeye cyane yatanzwe n'abasirikare b'abacanshuro b'Abarusiya, ibikoresho by'itumanaho bibafasha kumvikana nabo, imbunda za rutura n'ibindi. Mu kwezi kwa 11 mu 2023 ingabo za M23 zakubise inshuro iza FDLR n'iza leta ya Kongo, ariko bahitamo kubyegeka ku ngabo z'u Rwanda, bashimangira ko ngo ari abasirikare b'u Rwanda bari bakubutse mu myitozo muri Israel. Kuri ubu General Omega arapfuye, ariko ntibivuze ko intambara irangiye muri rusange, kubera ko igisirikare cya Kongo ndetse n'abarwanyi ba FDLR bakomeje urugamba mu buryo bukomeye. Na nyuma y'uko umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yibukije abarwanyi b'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanyije barimo abarwanyi b'umutwe wa Zalendo na FDLR ko igihe ntarengwa uwo mutwe watanze cyo kuba abarwanyi bose bavuye mu mujyi wa Goma kibura amasaha make. Aba barwanyi basa n'abatarumvise iyi nyirantarengwa yashyizweho na M23. Uyu munsi biremezwa ko M23 iri mu birometero bike cyane, bamwe bakavuga ko ari 5 uvuye ku mujyi wa Goma. Igoma ibintu n'uruvange. Ku ruhande rumwe leta ya Kongo iravuga ko ari bw'intambara na M23 igiye gutangira. Hagiye gushira icyumweru mu nkengero z'umujyi wa Goma ibintu ari bicika, aho intambara ikomeje guca ibintu mu birometero bike cyane ngo winjire muri uyu mujyi neza. Iyi ntambara nayo yaguyemo guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami, nawe wapfiriye ku rugamba mu nkengero z'umujyi wa Goma. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru imirwano ikomeye cyane yabyukiye mu duce dutandukanye twegereye cyane umujyi wa Goma. Uduce twabereyemo imirwano ikomeye turimo Kanyamahoro na Kibati muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru kandi avuga ko ibice bya Kibumba bikomeje kuberamo intambara ikomeye cyane, intambara irimo gukoreshwamo intwaro ziremereye. Urusaku rwazo rurumvikana mu bice birimo Goma. Aho Goma ubuzima bwakomeje mu buryo busanzwe, uretse ko muri izi mpera z'icyumweru hagaragaye imbunda nyinshi cyane zihetswe n'imodoka z'intambara zirimo kuvanwa mu bice bimwe na bimwe by'uyu mujyi zerekezwa mu bindi. Ibintu byaje guhinduka mu masaha yigiyeyo yo kuri iki cyumweru. Abantu benshi bakomeje guhunga binjira mu Rwanda. Ingendo zakomeje kuba mu mujyi wa Goma zabaye mu gihe igisirikare cya Kongo cyarahiye kikirenga, kikavuga ko cyiteguye kurwana inkundura, kikaburizamo umugambi wa M23 wo gufata umujyi wa Goma. Iyi ntambara irimo kurushaho kuba ingenzi ku ruhande rwa Kongo nyuma y'urupfu rwa General Major Peter Chirimwami. Abayobozi bakuru b'igisirikare barimo gutinya kugaragaza ko urupfu rw'uyu mugabo nta cyuho kinini rwasize mu gisirikare cy'icyo gihugu, ndetse no mu ntambara irimo gushyamiranya impande zombi. Muri make
igisirikare cya Kongo ntabwo gishaka gusiga icyoho cyatuma abantu bamwe batekereza ko cyari gishingiye kuri Chirimwami. Iki gisirikare kandi kirifuza gutanga intsinzi ku baturage ba Kongo bababajwe n'urupfu rwa general wabo. Ibi byose hakiyongeraho no kwihorera birimo gutuma iki gisirikare cyambarira urugamba kikavuga ko kigomba kurinda umujyi wa Goma ku bubi na bwiza. Umuvugizi w'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, Colonel Njike Kayiko Guillaume, yavuze ko intambara yo kurinda umujyi wa Goma ari ugupfa no gukira. Mu itangazo uyu muvugizi yasinye, yashimangiye ko igisirikare kigomba gukomeza guhagarara kigabo kigahangana n'umwanzi M23. Colonel Njike yagize ati mu izina ry'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, umuyobozi w'ingabo muri region ya 34 arasaba abasirikare bose gukomeza kuba maso bakitegura kurinda ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange, cyane cyane umujyi wa Goma, kuko kurinda uyu mujyi ni intego nyamukuru igomba kugerwaho. Icyo byasaba cyose ni ingenzi cyane kuri Kongo. Muri iri tangazo uyu muyobozi yakomeza avuga ko abaturage bose bagomba kwitegura bagahangana n'abarwanyi ba M23 nta gihunga. Gusa ubutumwa bw'uyu mugabo busa n'ubutumvikanye neza, kubera ko umuvugizi wa M23 mu bya politike yibukije igisirikare cya Kongo ko kigomba kuva mu mujyi wa Goma vuba na bwangu, dore ko amasaha ya nyirantarengwa yatanzwe aza kurangira kuri uyu wa mbere. Iri tangazo ni ikimenyetso simusiga cy'uko ingabo za Kongo nabo bafatanyije bashobora kuba biteguye guhangana na M23 uko byagenda kose mu ntambara igamije kurinda umujyi wa Goma. Muri uyu mujyi ingabo zavanye ibikoresho byazo hafi yawo zibijyana ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho zigomba guhurira na M23. Ku rundi ruhande M23 nayo irimo kumanuka mu bice bitandukanye isatira Goma. Benshi bakemeza ko hashobora kuba imirwano ikomeye cyane yo kwigarurira uyu mujyi. Hagati aho byitezwe ko ingabo za Afurika y'Epfo zishobora kuza kwihagararaho ku ruhande rwa Kongo, zikaba zishobora no kurwana na M23 imbona nkubone aho gukoresha gusa ibisasu biremereye. Muri rusange abasirikare 13 barimo bari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO n'abo umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC baguye mu ntambara ishyamiranyije ihuriro ry'ingabo za leta na M23. Abasirikare bapfuye barimo 9 ba Afurika y'Epfo baguye mu ntambara bahanganyemo na M23 ngo idafata umujyi wa Goma. 3 bakomoka muri Malawi n'umwe ukomoka muri Uruguay. Birashoboka cyane ko Afurika y'Epfo ishobora kongera uruhare rwayo muri iyi ntambara, cyane cyane kubera uruzinduko n'umuhuro uherutse hagati ya Perezida Tshisekedi bivuga ko yagiye muri Afurika y'Epfo mu isabukuru y'umuvandimwe we, ariko akaba yari gukoresha urwo rugendo mu rwego rwo guhura na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Ingingo nyamukuru yo kuganiraho irumvikana ni intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ese Afurika y'Epfo ishobora kugira uruhare rutaziguye muri iyi ntambara, ikaba yakohereza ingabo nyinshi ndetse n'ibikoresho? Iki gihugu bivugwa ko uruhare rwacyo rwibanda ku ngabo zo mu kirere, kandi birazwi ko iki gihugu kiri mu bifite igisirikare gikomeye cyane kirwanira mu kirere. Mu gihe cyarwanya M23 mu ntambara zo mu kirere, bishobora kuba iturufu ikomeye cyane ihindura ibintu ku rugamba. Muri rusange ibi ni ikimenyetso simusiga cy'uko izi ngabo zose zishobora guhurira kuri M23 zikayirwanya mu buryo bufatika, cyane ko gutakaza umujyi urimo ingabo zirenga 10,000 byaba ari igisibo ku bihugu bifite ingabo muri ubu butumwa. Kuri Perezida Tshisekedi kurinda Goma ni ingenzi cyane, dore ko imwe mu miryango itari iya leta aho ngaho muri Kongo, cyane cyane ikorera Goma, yatangiye gusaba uyu mugabo kwegura mu gihe cyose yabananiwe kurinda Goma. Hagati aho mu gihe iby'urugamba birimo kugenda bigura intege ku ruhande rwa Kongo, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yafashe iya mbere mu guhamagara abakuru b'ibihugu byombi kugira ngo arebe ko yafasha mu kugabanya umwuka mubi ukomeje kuvugwa hagati y'impande zombi. Amakuru avuga ko Emmanuel Macron yaganirije abakuru b'ibihugu buri umwe ukwe hari ku wa gatanu. Perezida Macron yagaragaje impungenge ku bikomeje kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Goma. Yasabye ko M23 yahagarika imirwano, hagasubukurwa ibiganiro by'amahoro vuba bishoboka, ndetse yizeza ko yiteguye gutanga ubufasha muri iyi nzira y'amahoro. Uko kuganira kw'abo bakuru b'ibihugu
kubayeho mu gihe M23 ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye ndetse ikabiheruka guteguza ifatwa ry'umujyi wa Goma. Ingingo y'ibiganiro hagati ya Kongo na M23 ni imwe mu zari zigize amasezerano yagombaga gushyirwaho umukono nyuma y'aho umuhuza agaragaje ko ibibazo by'u Rwanda na Kongo bidashobora gukemuka mu gihe uyu mutwe utarashakirwa igisubizo kirambye, kubera ko buri kuzajya wubura imirwano bizajya bishinjwa u Rwanda, bityo ugahora ari agatotsi ku mubano w'ibihugu byombi. Perezida Emmanuel Macron aherutse gutangaza ko ibiganiro bya Rwanda bihuza u Rwanda na Kongo bikwiye gukomeza kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga binini gishakirwe umuturambye. Yabigarutseho mu kiganiro na Perezida Joao Lourenço wa Angola, akaba n'umuhuza w'u Rwanda na Kongo cyabereye i Paris ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa mbere. Yabwiye Perezida Lourenço ati gahunda y'amahoro mwatangiye ikwiye gukomeza kandi turasaba ko ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru bikomeza. Ubufaransa nk'umufatanyabikorwa wa hafi ushyigikiye ubwo buhuza n'izo ntambwe z'amahoro. Perezida Lourenço yatangaje ko nk'umuhuza arimo gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara zimaze imyaka 30 mu burasirazuba bwa Kongo zihagarare ndetse u Rwanda na Kongo byongera bibane mu mahoro. Uyu mugabo nawe aherutse gusohora itangazo risaba impande zombi zifitanye amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo kumvikana. Hagati aho mu gihe amahanga arimo gusaba ibiganiro bisa nk'aho ibintu birimo kurushaho kugana habi hagati y'u Rwanda na Kongo, cyane ko hari amakuru avuga ko mu karere ka Rubavu hashobora kuba harashwa amasasu aturutse muri Kongo. Gusa iyi ngingo ntabwo yemejwe n'inzego bireba. Icyakora hari inzu zagaragaye zapfumutse mu gihe abaturage bavuga ko zapfumuwe n'amasasu yaturutse muri Kongo. Ku rundi ruhande hari abayobozi ba Kongo bakomeje kwigamba ko bagomba kurasa ku Rwanda, mu gihe ibinyamakuru mpuzamahanga byavuze ko u Rwanda ruryamiye amajanja, aho ingabo zarwo ziri ku mupaka warwo na Kongo ziteguye gutabara mu gihe byaba ngombwa. Intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo irimo kubera hafi cyane y'u Rwanda, ku buryo hari ibice bimwe na bimwe abaturage babumva amasasu n'ibikompra birimo kurasa. Mu bice by'uturere twa Rubavu abahatuye babyuka bumva urusaku rw'amasasu n'ibibombe biturika umusubirizo. Ibi bikumvikanisha uburyo intambara irimo kubera muri kariya gace iri hafi cyane y'u Rwanda. U Rwanda rwashinzwe inshuro nyinshi kugira ingabo muri Kongo zikorana n'umutwe wa M23. Ibirego iki gihugu cyamaganye inshuro nyinshi mu buryo bwose bushoboka. Ibi u Rwanda rukabikora rudasize inyuma kugaragaza ingaruka iki kibazo cy'umutekano muke muri Kongo zigira ku mutekano w'u Rwanda. Zimwe muri izo ngaruka harimo ko umutwe wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda ukaba umutwe uri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba urimo guhabwa imbaraga na leta ya Kongo. Kandi bizwi neza ko intego za FDLR ari uguhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Bigakorwa binyuze mu ntambara aho kuba mu buryo bwateganyijwe nk'amatora, cyane ko u Rwanda ari igihugu kigendera kuri demokarasi. Hagati aho uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame, uruzinduko yarutse kugirira muri Turukiya, rwateje impagarara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho icyo gihugu cyatumije ambasaderi wa Turukiya muri Kongo kugira ngo abazwe ku bijyanye n'ibyatangajwe na Perezida wa Turukiya, wavuze ko igihugu cye cyifuza kugira uruhare mu gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro. Kongo irasa nk'itarakiriye neza ibyatangajwe na Turukiya kubera ko yavuze ko iki ngiki ari ikibazo cya Afurika gikwiriye gushakirwa umuti muri Afurika. Ikibazo nuko u Rwanda rushinja icyo gihugu kwitwara nabi ndetse no kugira imyitwarire ibangamira ibyo biganiro bigamije gushaka ibisubizo ku mpande zombi, cyane cyane ko mu biganiro biherutse kubera i Rwanda aho Kongo yashinzwe guhindura ibyemezo byayo ku ngingo zari zaganiriweho. Ibi bigatuma ibi biganiro bisubira inyuma ndetse n'amasezerano yari yateganyijwe ntasibe. Mu majyepfo ya Goma, i Bukavu, hari abaturage ba Kongo bakomeje kugaragaza urwango rudasanzwe ku Rwanda, ku buryo benshi bemeza ko kugira ngo ibihugu byombi bizongere kubana neza ari ibintu bishobora gutwara imyaka myinshi.